Ay, ginong inita. Init kaayo. Madruin itong dagoy ani guys, kaya rang inita guys. Guys, niya ako ang darling ani guys kay maga mower mi sa ibabaw sa cruise. Padung mi sa ibabaw guys. Ara mang inita adto. Pwede na. Bert. Init man kaadyo. Wa madruing atong naong ani. Kagwanta ka init ba kaadyo? Gay. Gipakita nako ninyo ni guys ang view nining maong dapit kay giplanuhan ni nga himuon nga tourism. Puhon iniganhin ninyo basin kining maong lugar mo samot pa jud kanindot kay gikuanan jud ni nga himuong suruyanan sa mga tao.